abatama baratemagurwa, abasore barasogotwa, ibitabi bitigeze amatati, aho niho vyatokombereye, aho niho twatakarije intore zitigeze umugayo. Twari tuvuye Uvira duca akavimvira tuvirirana, kuko ivire yose yari yaviriye hasi rimwe kugira ngo ituvaneho. Imvugo y'ivyo bivume kwari ukuvusha amaraso, ati reka dusinde imipaka turebe ko twosimba kabiri dusinziriye, kuko abategetsi baduteraterana, ataba Abatutsi ni mu bateme, dore ko batagira n'itongo. Mwa mahanga mutwumva ni muduhoze, mu kuduhanira wigize baruhagwa gwasa nabo basangira ubusuma bwo gusesagura amaraso yawo badasa. Niyo iza
Reka dusabe Eric Andebwa atambuke badusomere uko twabivuze amazina y'inzirakarengane zishwe zizira uko zitirebye kuri site imwe ya Gatumba, ariko mwumve ko twibuka n'abandi bose. Kubera ko uko bari bahoza Gasosi, Deborah Gasosi, Famille Nyamusore, Nyamusore Karaha, Deborah Nyamusore, Tarutwa Nyamusore, Kayonga Nyamusore, Ngezayo Nyamusore, Bebe Nyamusore, Famille Rukamigwa, Oze Rukamigwa, Marisiana Rukamigwa, Bisetsa Rukamigwa, Famille Aizuru, Fia Aizuru, Felix Aizuru, Famille Gatoni, Mukotwa Gatoni, Nyabziza Gatoni, Deborah Gatoni, Eme Gatoni, Famille Muhimuzi, Elias Muhimuzi, Munoni Muhimuzi, Miriweneza Muhimuzi, Famille Shem, Marisiana Shem, Esperance Shem, Jeremy Shem, Famille Shoni, Masika Wana Shon, Nyakiza Shon, Musa Shon, Aman Shon, Famille Kassa, Nyahoza Kassa, Ziraje Kassa, Jeannette Kassa, Yvonne Kassa, Bebe Kassa, Famille Vitati, Thomas Vitati, Eric Vitati, Dudu Vitati, Famille Zaroti, Nyahoza Zaroti, Bebe Zaroti, Famille Kanyabitabo, Odia Kanyabitabo, Neza Kanyabitabo, Famille Musafiri Hoga, Chantal Musafiri Hoga,
Nyamugisha Hoga, Patience Musafiri. Famille Gapingi, Nyabihogo Gapingi, Claude Gapingi, Giselle Gapingi. Famille Musafiri, Lydia Musafiri, Samuel Musafiri. Famille Mandevu, Lea Mandevu, Muharana Mandevu. Famille Butoto, Cheche Butoto, Fisto Butoto, Mupenzi Butoto. Famille Mahinga, Munezero Muhire, Nyabyinshi Muhire. Famille Mukwiye, Uzia Gashindu Mukwiye, Dando Mukwiye, Lucy Mukwiye, Daniel Mukwiye. Famille Gaturuturu, Zera Gaturuturu. Haracyari icyizere ko tuzagera umuryango ugashoboka kandi turiho kandi tuzaba dufashe ducanire sobuji. Reka dusabe perezida pasiteri aserukiye abashumba bose twabuze. Reka dusabe perezida n'urubyiruko rw'abesha userukiye urubyiruko twaburiye hariya. Reka dusabe Zesado kaducanire mu izina ry'abapapa bose cyangwa ababyeyi b'abapapa. Ubwo mwagiye ababyeyi, imbuto mwasize ziri gushibuka. Murakoze. Muri uyu mwanya tugiye kwakira abatangabuhamya, ariko amasaha yatubwiye, ndagira ngo tugerageze twihute. Dufite abantu bane kandi bakoresha iminota 30. Mumbabarire singira umuntu turwanira mikorofone, kuba buri muntu arafata iminota 5 atubwire ibyo yibuka bike kuko kuyaha yose twaho tuyirangiza. Reka dusabe mu izina ry'abacikacumu ba Gatumba, Nyamahoro, Madamu Pasiteri Noga atambuke. Bibogobogo turaza gusaba Kiruhura David. Kalemi turaza gusaba Dorikasi. Zura turakira muzehe wawe imbere, magambo make. Murakoze. Arizo zitwikwa, ariyo mirimo itwikwa hagasigara ibirimbo. Nibuka nk'umurambo wa Gasore, umucuranzi w'ibasomye bunana, yarashiriye ku kirimbo kiri mu murimo. Ndibuka umurambo wa Muhorana, umugabo w'abana Muhondorwa ariko n'Umurundi. Iyo mirambo yariteye ishavu. Rero habaye iryo joro ryo kuwa 4 tarambiranye, dutangira kubaza amakuru. Moise wa Mazimpaka ubari Canada, niwe twari tubana muri shitingi. Dutangira kumubaza amakuru twishimye cyane ko buca dutaha. Iyo niyo morale inkambi yose yari ifite. Ariko habaye isaye twumva amasasu aravuze, agihaye ava kure. Bandasira umwana wanje wa kabiri, narabivuze mu myaka ishize, witwa Miriam. Mbwira Moise ngo bandasira umwana, arambwira ngo n'ubwoba, ngo nikabaje kwiba imumuri. Kuko mbere yaho gato hari ikindi bari baje kwibika kandi abantu bararira bavuza induru, ariko nyine bari baje kwibika. Kubera icyo cyizere cyo kubona baje kwibika, niyo mpamvu abantu benshi bashize batabashije guhunga. Abarundi bari baratubwiye ati muzoza mwumva amasasu baza kwiba zino nka twari dukikijwe n'ibiraro, muza muguma hamwe gusa mwebwe mujyame, kandi niko byagaza bigenda. Rero Moise arambwira ati wowe mumurane ubwoba ataha.
ni nkabaje kwiga. Nyuma yaho baradusatira baratwinjirana. Moyize sinasubiye kumubona kuko yafashe abana be babiri ahita ahunga. Abo twari twasohokanye twaba dutandukana gutyo. Undi muntu waje kumpamagara ngo tugume tugende twahuriye mu biraro ni Kabereshi uriya wo muri Tusoni. Iwarangura nize gusa mukurikira tugume tugende. Niho twagiye tukinguza banga kudukingurira. Noneho turagenda turamanuka tugera mu ishyamba epfo turicara. Kuva icyo gihe hari nka saa sita turicara kugeza saa 10. Imipaka irakingurwa hariya kuri Rusizi bageze bakinga iyo bwije bagera 41. Totale y'abo bantu bose bapfiriye mu karere ka Yogogo ni abantu 350. Abantu 355. Ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge, inshuti z'Abanyamulenge, twakorewe jenoside. Etape 10 za jenoside turazujuje. Mu by'ukuri ni agahinda gakomeye, ariko ntabwo twapfiriye gushira. Bajya batari bazi yuko tuzosubira tukabaho, ubu twabaye abagabo. Kandi uhagaze aha ndi umugabo w'abana, narubatse mfite abana 7. Twari tuzi ko tuzoba abagabo, ariko abana tuzamura Imana icyubahiro. N'abandi bari aha ngaha bose barubatse babaye abagabo. Shimira ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge, shimira n'amahoro Peace Association ikomeze kuduheza iyo tuvuga twumva turuhutse imitima. Ni agahinda gakomeye kumva abantu 355 bahuriye mu karere kamwe. Ni ibintu bikomeye. Ubwoko bwacu bukomeye, tuzahozwa amarira. Iyi si nubwo itatwumva, nubwo abategetsi batatwumva, ariko hari umunsi tuzarenganurwa mu by'ukuri ukomere, kandi hari umunsi w'ubutabera. Mu ncamake, nubwo dufite imyanya mitoya, ikitubabaza abanyabwoko ni kimwe. Gupfa twese tuzapfa, ariko tubabazwa nuko hari abana bacu bagendeye Tanzania, hari abana bacu bagiye bateka, hari abana bacu bagiye bateka n'ubu barahari. Muri abo bana bagiye bateka hamaze kugaruka abana bagera 4. Harimo na murumuna wanje wankurikira ku mugongo. Ubwoko bwacu inshuti zacu, inshuti z'Abanyamulenge, dufite agahinda gakomeye ko kugenda mu muhanda ukabona ko wahura na mama wawe wakubyaye, wamuhanje na murababarira bitatera agahinda, ariko tugomba kuvuga. Mu by'ukuri kugenda mu muhanda ukabona yuko wahura na murumuna wawe cyangwa mushiki wawe ni agahinda gakomeye. Tuzi mu nkambi ya Nyarugusu Tanzania abana barahari, abari aha kuri uyu munsi wo kwibuka. Iki ni ikintu gishenjaguye imitima y'Abanyabigogo. Abanyabigogo turababaye kubera ko tutahanze, dufite n'abana bagiye mateka. Izo mateka zirahari, abantu bari aha ngaha, ubutegetsi buri aha ngaha, n'abatwumva ku isi muturengane. Aba bana bagomba gutaha mu miryango yabo. Aba bana bari mu babembe kubera iki duceceka. Mahoro Peace Association niyo mubyeyi wacu. Dutanze rekomandasiyo k'Abanyabigogo, mwokabyarame tuvire hasi rimwe kugira ngo turebe bari abana bacu bagiye mateka. Abo tuzi tubara abana batoya n'abana 150. Abana 150 ababembe bafite ku mago yabo, n'abandi baza no muri Amerika bakorewe installation. Ababembe aserika bakorera installation kubera ko baba bahungisha umwana w'umunyamulenge bakamuzana ino. Rero turasaba ubutegetsi n'ubuyobozi bw'amahoro kuzatugereza ako gahinda dufite imbere y'abakomeye. Murakoze cyane, Imana ibakomeze, turabakunda ubwoko bwacu. Bivuga nta
kibazo ntahoje kubivuga nuko ariko ibi bizagera kure sinshobora kubivuga akanzihorera nuko mumare za mbona batangira kuza bagenda bazihisha ngo buce b'abana bacu baba basigara buke habe n'inkoni ndayo basigara ni ukuri twama tugumaho dufite ubwoba bwinshi noneho ngo tugeraho bama batangira gufata abantu bose batangiye gufata abantu ndagenda naja kuri telefone umugabo yari irumbashi ndamuhamagara ndamubwira nti yewe nimba wabona uko wohunga hano kera batangiye gufata abagabo arambwira ati nani babafashe ndamubwira nti wohunge jewe nubwo nopfa nta kibazo arambwira ati ntabwo nshobora guhunga musiga abagabo b'abanyamurenge irumbashi bangana gutya ni ukuri umugabo wanjye nzamushinga nyari ngira umugabo w'umutima haba abagabo b'umugabo batagira imitima ntabwo mvuze uwo ari we ariko nari ngira umugabo wari ugira ishaka ry'abandi bagabo yamambwira ngo ntashobora guhemuka ngo agende ngo asige abanyamurenge bangana gutya ngo ejo niguca nahuruka ngo se bazaza baza kumubaza namara avuge gute ndamubwira nti sawa ariko abo ngabo wanyirengera ibyenda ntibazoturengera twebwe ariko nkaba nshimiye Imana ko Imana yaturengeye ni ukuri baradufata ubwo navuye kuri foni namasanga abana baje babashize mu modoka na nyina wanjye yari yaraje kubyarira iwacu barabafata babashira mu modoka sanga bari bagiye guhuruka igipangu naje ndagashitse naje bamwe bantereramo ndababwira nti nibamba baregera ntoya ishuka tijewe n'iwacu turakuriwe byenda twoshika tukabyara bataratwica baranyemerera ndagenda ntora ishuka maze gutora ishuka bamatujana muri pirizo tugeze hirya tutaragera kuri pirizo duhurirana n'abarundi bari bagiraga bizinesi hariya ikaremi ni ukuri hariho umugabo umwe ndagira ngo umwana ndavuga ku iyo ntebe yose bamafata wa mugabo bamuntereka ku nda kandi sinari ko mbabara kubera ubwoba nyine twari dufite bamunteretseho turagiye ngo dushike muri pirizo wa mugabo bamukuyeho badutaye muri pirizo ubwo hagiye kugera iminsi 3 abantu basirikare babafashe n'abasirikare bo kera bari babafashe tugira ubwoba mw'abantu sinobona ukuntu babwira ubwo bwoba twaraza tugira ubwoba bwinshi batangira twagira umwana umwe ni umukwe wa Eliyasi uwo mwana ngo dushike muri pirizo arayishurirwa Imana iramubwira ngo nagende abwira abantu bose bihana ngo ariko cyane abagabo barihana bakarara baririmba bakarara basirimba abasirikare babafunze bagatobora ipirizo bahe barongora kuko babagabo banezerewe ngo buce babagabo baraje barabahambiriye barimo abana bagaze bigira mu waje baramubaje babiri barabafata babana bagaze baza bakatwaka igikwende kimwe nimba ufite bibiri bakakwaka kimwe bahambiriye hungu barabahambiriye babagabo bose bakaza bakabajana ijoro rimwe bari bashitsa imodoka 3 jewe nukavuga ndagenda ndabakurikira ndababwira ngo nibanjane naje umugabo yansigiye aba bana baza biga mu waje none ntibasiga noneho musohoke umugore umwe w'umunyarwanda arambwira ati se mama uko nubwo mwebwe abanyamurenge mutigeze mubona bene ibi bibazo ati bariya bazopfa nimumara muzabaho nuko ngo bamare bajana b'abagabo bose
twamenye niyo babiciye, twaje kumenya ko babiciye hakurya ya Rubuga. Ni ukuri biratubabaza cyane, kandi nabo barashe n'umwe bagaza babakubita udufuni bakabahambira babata mu cyobo kimwe. Ni ukuri biratubabaza cyane, ariko ni ukuri twihangane, uko bimeze mu isi, kandi twarihanganye. Iyo tutaje kwihangana tuba twaragiye ku misozi twarasaze, ariko Data wo mu ijuru yakomeje kudufata amaboko atubera byose. Ni ukuri tukaba dusabye ubutabera ngo bagende batuburanire, kuko baburaniye n'abandi mu Rwanda bari kuza gufata interahamwe zakoze itsembatsemba. None natwe turasaba ubutabera ngo bagende baturenganure. Abana bacu bari hano muri Amerika, muhaguruke muvuge, mutuvuganire abo bose bapfuye urwo rupfu ntirugasuye kandi kuba mu bwoko bwacu. Ni ukuri nkaba nongeye gushimira n'aba bagabo nabo bambaye umwanya. Abantu benshi bari bazi ko nari narahuye n'ikibazo, ariko Imana yarankijije, Imana yangiriye neza. Nkaba nsigaye mvuga, ndagera mu nzu njyame, sinshika mu nzu ngo abana banje barare babona babe baza kumpembura. Imana yangiriye neza, tubona uko nuvuga. Ni ukuri uko jewe ndi umucikacumu w'ahantu hatatu. Ndi umucikacumu w'i Karemi, ndi umucikacumu wo mu Gatumba, ndi umucikacumu wo ku Kirumwe. Interahamwe zigeze kumfata zirasaza zirandekura, ngijejwe n'ubupfurire. Ibyo byose no gushima Imana. Imana yo mu ijuru yatugiriye neza, nubwo dufite abana bacu ariko ni benshi bamaze kubaka, barabyaye, bamaze kwibagirwa. Nubwo batazibagirwa ariko hari uko Imana yatugiriye. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. bose baraza bakabura mu mbere kuko twari dutuye, kuko nico mwansabye kuvuga. Mbere ya byose ndashimira ubuyobozi bwabo ko bwateguye umunsi kugira ngo duhure ku rwego rwa Amerika. Byabereye Siyaro, byari bihagije, ariko ndashimira ubuyobozi bwacu bwa hano ko twongeye gukora kwibuka uyu munsi. Ndatanga pole kandi umuhango iyo usa abantu bavuga amagambo yayandi. Nubwo waba umuhanga nta yandi wabona, nubwo waba intyoza nta yandi warema, ni ugusura muri yayandi. Ndatanga mpore ku bantu bari batuye mu mijyi yose ya Kongo bahuye n'ibibazo, bahaye mpore. Izi mfu tuzigize imyaka, tugize iminsi dupfa myinshi myinshi, guhera muri 60. Ku Kirumbo barapfuye, ku Gatumba barapfuye, ni iminsi myinshi dupfa. Abagabo bari hano n'ababyeyi bari hano, abenshi ababyeyi bari bapfuye umunsi umwe. Izi ni imfubyi za kera kandi zipfa urupfu tuba dupfa none. Ndumva kuko ni ibintu bigize igihe kinini, kuko kwibuka nako ni ukwibuka amaraso y'abacu bazize akarengane, kuyaheza agaciro, kandi bikaduheza kubavugira mu kibi cyabo, tukavuga icyo bakavuze, uko amaraso y'abataka, uko kugira ubutaka mu kibi cyabo. Icya gatatu, bikaduheza gutekereza turi hehe, ko turakora iki. Icya kane, ko turajahe, tuzakora iki. Icya gatanu, ingamba twafata n'izihe. Tuza tuva kwibuka kugira ngo tuvuga bafite ibinejeje, kuva ngo tuvuge ngo twafusha abantu 3,000, 4,000, 5,000 tudafata ingamba. Ndashimira General ejo bundi ijambo yaguze intara gatinya Sebatani, yaravuze ngo duteye isoni mutabaza, ukandi ntazatabaza, ukandi ntazatabaza. Biza biteye isoni kubona abagabo bangana batya n'abasore bari hirya no hino dutabaza, biteye isoni. Kuva no mu muco wacu twatabazaga, twarirwaniraga ari mu ntare, ari mu ntambara, twarabanaga tugatsinda. Tuzikora mu kintu cyo gutabaza, duhaguruke. Bazavuga ngo akamasa kazocika kazivukamo, ariko n'imfizi zatanga amata, izabyarika
izivukamo muvuke mu kubaka umuryango no kuwukamira uko twari dutuye rero nuko nguko habaye mu kwezi k'umunani twagiraga amasengesho ku munsi wa gatanu turasenga bisanzwe turangize n'iposho mu gitondo abasirikare batangira gufata abantu batangirira kwambuka hariya umwana utangira aho hirweka barasaba batangirira kizingu aheka barasaba batangirira gahandwe kuri mugabo iri ahirya gahandwe yari inyuma aba twabutuye kwibarana twese noneho bimaze kugira gutyo twe bari batutuye hano kuri byura hejuru niyo bagahaba agashefu kabura iseho bareba aho ari mukuru wacu mwari kwa saa 5 z'igitondo tubona abantu baraje n'amakinga barafata abantu ko barafatwa hirya no hino kandi abasirikare bagiye Kizingo ko barica abantu batangiye kurasa abantu bagiye hano hirya batangiye kwica abantu noneho saa 5 za manywa kabura batugende ubwire umusaza witwa Boniface n'ubwo uri mu Ngorora arashaje ubwire n'amazuru Burahimu Mushangaro n'umusaza watabarutse w'intwari ugende babwire ngo bashaka amafaranga ije kwa komanda ije kubana nabo mico bafatira abantu nuko mbwira abasaza chef arani ngo ushaka amafaranga ayitegure aje kubana na komanda noneho akabaho ngo yahaga wa Mpindanyi araba ngo mureke gushaka amafaranga jewe mfite amafaranga hano ndayabaheza byo kubana na komanda kuko kera ari abirebye abona ibintu birakomeye ati mureke guca ku bantu nta mafaranga gushaka ku bantu jewe amafaranga yatanga turagarutse tubwiye chef tuyahaga yavumbura amafaranga none bitegure gende igihe tukiri aho tuba twitegura ngo aragenda abahasiritse abantu bakwicangira abagabo bane babiruka bafasha amasapo mu maboko barabata ibya bindi ibyo twari gutweka sibyo ko barafata umubyeyi wabyaye bagafata umukecuru bagafata ikimuga bagakura umusaza mu nzu ibintu byahindutse isura ntabwo bafata abagabo gusa ntibafata abasore gusa ko baragenda barumva gusa abantu kera bahagaze mu muhanda twanyagaye noneho bari kuba gasanga munani saa kenda tubona igitero gasetse kigwira kwamuga iriya gasetse indwara abantu bafasha abantu bose izo ngero zose mbabwiye nta muntu basize uwo munsi by'Imana izikora hari ukwezi k'umunani ku minsi 13 hari n'iposho hagwa imvura mu abantu bitaraboneka iragwa noneho abasirikare bafasha abantu babinjiye mu rusengero rwacu ngo babinjize hacikamo abana babiri uwo mwana yaje kuva mu rugamba umwana w'Afurika wa Sironi wa Nyaburuka w'Afurika hasohoka umwana agasomora karupiya akabayira baca mu idirisha batusanga iyo turi mu muhanda barabata ibintu byakomeye abantu ko barafata abantu bose ibintu tunyagira hirya yabo tubakebakebana nabo ndetse bashaka kutwegera baturesha mu tuze ngo tubwane turabati murambike imbundi usagamba n'Afurika n'umuntu w'umusirikare akaba kwisha mwingara bati murambike imbundi tuvugana baragenda barazirambika baratwegera turavugana barabati muze tugende hari meeting turabaheza nta kindi tubakorera usagamba ati mugende musiga abana n'abagore twebwe tugende atoya bavuga abantu bose atoya iyo politike ko turamwitariye barabati muranga tuzabahira ku misozi kuko inyamaswa atunzabo abantu barabafata barabajana naho bari baturutse Kizingo bisha abantu keririye abantu bapfuye benshi abari gahanwe kw'abagabo barasha abantu kera abantu bapfuye niko babarunga abantu bose baraza abantu bose barabazana bageza kwa Kingungwa kwa Shefu Kingungwa niwe kuri zone niyo ari zone yacu abantu bose babarunda mu mashuri aruzura babarunda mu nsengero n'ubongoro w'ipasha abantu barahura abantu barazera bakamutepfo babitaruguru barabasaba abantu barara mu ipirizo abantu birirwa muri inga baje kubona akazi rimwe nijoro abatabazi baratabara abohoza abantu bamwe barapfa abandi barakira ndetse n'umutwaro w'igihugu yaje kwitaba Imana nabo tumusabira uko dashira kuko niyo ntambara yabyura yageze bamaze kuva muri prison abantu bose baramugaje mu bihugu
tuva mu mihana, iyo mihana yose kuko imana imihana yose abantu baba mu mihana baja mu rwako baja mu ishyamba, abantu bagira ibyumweru bibiri, abantu abatabazi bararwana abari bose bo mu bizi bahagarara ku bantu, bahagarara ku bana abagore baba bagabo koko, abagabo baba bagabo bararwana. Bukeyeho bwaho intambara yakomeye, yari intambara y'Abazimbabwe y'interahamwe kubyo muyizi, intambara iremereye apana intambara yose. Noneho kera baravuga ati intambara iraturenze, intambara twegona gutyo dufata abantu nabwo karemera kaza gufata, dufata abantu baje gutaka, barongera bafata Rugira Mushangara Mungu w'amazungu Ibrahimu, bafata Semana w'Afrika. Rugira arafite moto, baravuga ati mugende mujikare, mwapfa mwareka mwakira muzagerikane mu mutake abatabazi badutabara. Abantu bamara kubona abagabo baragiye bombi kuri moto n'imbone zibiri, barasubafata abagabo 9, baravuga ati mugende mukurikire bari bagabo. Abantu babiri tubize hari igihe bategera mu nzira bagapfa, nimusanga aho baguye mu nzira barimo Pastor Kibiti nguri ari hariya, abagabo 9 baravuga ati mugende mwebwe, nimusanga abantu baraguye mu nzira muzakomeze, nimusanga barashitse n'amahirwe mugende mpaka namwe muzagerikane mutabazi, tureko twako mutabazi mukaza gutatabara. Ibati baba baragenda barashika bahura n'abandi batabazi baje, baraza intambara irakomera, intambara iyo kudusenya, turahunga turagenda tuzikareme, niho ntambara y'umwuka mu koke aba intambara iteye ubwoba, ariko haba Imana muri turahapfuye benshi, ariko muri koke hapfuye abantu babiri gusa. Ico kintu kiratangaje, tukaba dushima Imana ko dufite imbuto y'abantu ingana gutya. Tako tuzaba nituba abagabo tuzikamira mu nyigisho zose bigishije mu ijambo rimwe, gukora inama niyo yafashe gusa, tarindi yafashe mu nyigisho zose zavuzwe ni ugukora inama. Abagabo iyo bicaye, abadamu bakicara mugatekereza ku kintu, nta kintu kitazakibonera ku gisubizo, nubwo cyo komera, nubwo cyo koroha, nubwo cyo cyo ku kirere, nubwo cyo cyo mu kuzimu, iyo mwicaye kirasubizwa. Murakoze, murakarama, muzabaho mukomere, muzirwaneho mwikamire kabagabo. Murakoze. Murakoze cyane mubyeyi. Icyo twakora no gusa muri ibi bintu dukangurira urubyiruko nuko ibi bintu tugomba kubyandika twihariye, ariko ntibyabujije ko tujya tugira ibibazo aho bagira bavuga ngo nationality y'Abanyamulenge cyangwa abantu bavuga Kinyarwanda ngo ntiduteze, buri gihe bikagenda bigaruka. Dusubiye inyuma bukeya nka mbere ya independence ya Congo, murabizi abizeye amateka ya Congo ko hari igihe Congo yigeze kubaho ari umutungo w'umwami w'Ububirigi Leopold wa kabiri Nyirabahari. Icyo gihe abakongomani bari bahari, ariko ari igihugu kiri aho ngaho cyitwaga Etat Independant du Congo, yari ifite abaturage bari aho ngaho kandi b'abakongomani bose. Nyuma yabo muri 1907 nibwo baje kongera bayiha Ababiligi kugira ngo bayikolonize. Noneho abakongomani bose baza gufata ubwenegihugu bw'Ububirigi bari munsi y'ubutegetsi bw'Ababiligi. Independence ibaye batandukanye na bwa butegetsi bw'Ababiligi, noneho bafata ubwabo bw'abakongomani. Habaye muri 1964 nibwo hasohotse itegeko rya mbere rigiye ku bwenegihugu muri Congo nyuma ya independence. Rya tegeko rero ryaje rivuga ko abakongomani ni abantu bari muri Congo kuva mu mwaka w'1845, ni ukuvuga mbere ya periode Congo rero hawe umwami w'Ububirigi. Ico gihe abantu bonyine bagize ikibazo cy'ubwenegihugu kubw'iryo tegeko ni abantu muza kumva bari barabaye transplante, baravanywe mu Rwanda no mu Burundi bakajya muri Congo kugira ngo baje gukora muri za company ngira ngo bari za company za icyo gihe. Nibo bonyine kugira ngo niba nibeshe mu bantu ahenshi bari bakwiriye ni muri zone ya Masisi ngira ngo hari, ariko iwacu icyo gihe ntacyo cyari gihari. Biragenda Mobutu amaze gufata ubutegetsi mu 1965, icyo gihe yakuye itegeko ryari rihari nshinga ngo hanyuma babaho nta mategeko yarahari agiye mu bwenegihugu kugeza muri 1967 ngo batangiye bashize itegeko nshinga, ariko bavuga ko bazashyira amategeko y'ubwenegihugu.
icyo gihe itegeko ryagiyeho rya mbere muri 71 riza ryo byoroshye ibintu, baravuga ngo umuntu wese wari uri muri Kongo mu 1960 kuva mu bwigenge uwo wese agomba, ariko n'ubundi ntibyatwaye amahoro kuko mu minsi mikeya cyane ryategeko bahise barikuraho. Bigeze muri 81 bashyiraho itegeko rivuga ngo ni abari bari muri Kongo basubira kandi kuri ya myaka ya kera 1885. N'ubundi nuko bivuga gutyo nta nubwo twose byaturebaga twebwe nk'abanyamurenge, kuko Kongo icyo gihe bavuga cyane 85 twe twayibagamo, ariko ntibyatumye tugira amahoro ngo tubeho nk'abakongomani duhabwa uburenganzira kimwe n'abandi. Numva ibyo mwari bubitindiko cyane kuko babisabye kugerageza kureba ngo si ibikorwa twagiye dukorerwa ni jenoside cyangwa se jenoside. Hanyuma tuvuga ku butabera no gupfobya no guhakana jenoside ikorerwa abanyamurenge. Tuba ari bitatu ndi buvugeho mu mwanya muto barampaye. Jenoside ni ijambo navuga ko ryakoreshejwe bwa mbere mu 1944. Hari umunyamategeko wo muri Pologne witwa Raphael Lemkin, niwo wa mbere bakoresheje iryo jambo ashingiye ku bwicanyi bwari bwakorewe abayahudi byakozwe n'abanazi. Barebye ukuntu ubwo bwicanyi bwari bwateguwe, baravuga ati iki kintu ni ndengakamere, ntabwo byakomeza kwitwa ubwicanyi busanzwe tugira mu mategeko. Rwarusha wahanaga ibyaha byabereye mu cyahoze ari Yugoslavia, bagerageje kugenda badefinisa iyo migambi. Nta mwanya dufite twari kubisubiramo byose, ariko hari ibintu byinshi bagiye bagaragaza. Hari ibikoresho byatanzwe, hari amagambo yavuzwe, bakavuga ati nubwo umuntu yabivuga mu buryo bw'amarenga, ntabwo bivuze ko atarabizi cyangwa atabikoze. Muri bukagira ngo babaye mu Rwanda mu rubanza rwa Leo Mugesera, aho bagiye bavuga ngo bazamwemeze ngo muri Nyabarongo. Amaterine bakoreshaga muri jenoside mu Rwanda ngo tuje gukora, iyo bavuga kujya gukora kwari kuja kwica Abatutsi. Ibyo byose ni amayelema bagenda bareba bigaragaza wa mugambi abantu baba bafite, gushyiraho amabariyeri, gutoza abantu. Ari nabyo uyu munsi dufite bigenda biba muri Kongo, aho usanga barafata intwaro ku rugero bakaziha abazalendo ngo baje gutera no kwica umwanzi dufite. Ababazo umwanzi bagiye guhiga ni umunyarwanda. Uwo munyarwanda bavuga nta wundi, bavuga abanyamurenge, bavuga Abatutsi bari hano muri kiriya gihugu. Mu by'ukuri bikagaragaza ko ni umugambi wo gushaka gutsembaho burundu umunyamurenge cyangwa Umututsi wese uri muri kariya karere. Hari ingingo zikunda kugaragaza itegurwa rya jenoside zigera ku 10, ari buvugeho kuko nta mwanya tugifite. Ariko icya mbere ni ukuba abantu bashyirwa mu cyiciro runaka, classification. Hari igihe batangira kumva ko gusa ngo ni muta, kubera ko mudasa umuntu ugomba kubaho. Ujya mwumva muri Kongo kuko nabivuze mbere bijyanye n'ubwenegihugu, iyo bajya kuvuga wese ngo wowe ngo wa mukongomani gusa gutyo, bunze umukongomani arasa gutyo, wese kuba umukongomani ngo ni iryo zuru, ijuru ry'umukongomani ni rimeze gutyo. Murabizi tukiri abana turi mu mashuri, barazaga igihe bazaga turi mu mashuri akagukurura izuru, n'udafite ritowe wenda nk'iri ryanjye, ariko gusaba kuza ko byanze bikunze ngo ni Umututsi ko afite izuru ritowe, kandi nta nubwo ryari ritowe, nta nubwo bari ritowe mu rimwe. Gusa kumva ko ntusa nabo, kuba udasa nabo rero ntugomba kubaho. Ikindi ni ukugerageza kubashyiraho ibimenyetso bituma baza batandukanya n'abandi. Hari ikintu twagiye twumva kugeza uyu munsi tutaramenya ngo ese cyakorewe iki. Iyo bavuga ukuntu mu mwanya wo mu Gatumba bari barabubakiye amashitingi babagamo, bakavuga ko amashitingi y'abanyamurenge yari afite ibara ritandukanye n'amashitingi y'abandi. Ukibaza icyo kintu bagikoreye iki mu by'ukuri, niba nta mugambi waba uhari wo kugira ngo bazabatsembe.
ibyo ntibigaragaza ko babasha kugira ngo batandukanye n'abandi. Mu Rwanda ho icyo bari barakoze, bari barafashe mu ndangamuntu zabo bashyiramo amoko kugira ngo birinde confusion iyo yose ishobora kuzavuka. Nimba ari umututsi handitse ko ari umututsi, nimba ari umuhutu handitse ko ari umuhutu, nimba ari umuhutu handitse ko ari umuhutu. Umunsi bazaza kubica, ikintu cyonyine kizafasha kubamenya ntiyamara amuntu yabo. Hari n'ibindi byinshi no kuyitegura no gutangira kuyikora n'ibindi. Icya nyuma ni ukuyihakana no kuyipfobya. Ibi ndaza kubigarukaho ngiye gusoza. Rero ku bijyanye n'ubutabera, nk'uko nababwiye, ni urugendo rukomeye dufite, ni umutwaro uremereye cyane utarabasha kubonerwa umuti ku buryo twagira icyizere ngo tutangire kwiruhutsa ko hari icyo tugiye kuzageraho. Murabizi ko hari abantu dufashe ibyo mu Gatumba, hari abantu babyiganje barabyivugira kuri BBC, barabyivugira kuri RFI ko aribo bishe Abanyamulenge mu Gatumba. Abo si abandi ni Agathon Rwasa biciye mu muvugizi wa FNL ya Parpehutu witwa Pasiteri Habimana. Ariko bamaze kubivuga kugeza uyu munsi ntibakurikirana. Suko hatari hariho amategeko i Burundi abaho, kuko bamwe bazabivuga ngo kubera ko habaye imishyikirano, nibyo imishyikirano yarabaye imaze kuba muri 2006, baza gushyiraho itegeko ribabarira ba bantu bose bari bari muri wa mutwe wa FNL Republic. Ariko bamaze kubabarira muri rya tegeko n'ubundi ryasohotse muri 2006, imyaka n'ishaka izabijana tuzabona ubutabera. Buzatinda ariko tuzabubona, kubera ko imbogamizi dufite uyu munsi, zaba iza politiki, zaba ari inyungu z'ibihugu, hari umunsi zizahagarara. Umunsi zahagaze rero tuzabona ubwo butabera. Mu gusoza, ndabona mbabaza arimo nyegera ni nk'aho aregeje amasaha, kugira ngo usebe utangitatu kugira ngo usoze. Ku bijyanye no gupfobya no guhakana jenoside yakorerwa Abanyamulenge, ni ikibazo gikomeye nacyo dufite uyu munsi. Tekereza ko tugomba kubitekereza kabiri, kubera ko ari leta ya Kongo, hari n'abandi bantu batandukanye. Niyo ntwari ikomeye kuko nabivuze muri za ntambwe 10 zo gutegura jenoside, nicyo gikorwa cyane bagikunze kubaho cyo gutangira guhakana jenoside. Murabizi uzamwumva ku maradiyo cyangwa ahandi hatandukanye baza kuvuga ngo ni u Rwanda rwateye Kongo, ngo kubera izo mpamvu bagomba guca abantu. Muzamwumva uriya minisitiri wa communication muri Kongo Patrick Muyanja kuvuga ngo ni poisson rwandais, ngo ni agression yakozwe n'ibindi. Ugaza na minisitiri wari uyu munsi kugira ngo w'ingabo muri Kongo nawe ari muri iyo timu yabo bameze gutyo. Noneho ntibigarukira aho ngaho, iyo ababyari no muri abo ngabo ngo duce gucishikira bigarukira aho ngaho. Noneho bigezaho batangiye gukoresha bamwe muri twebwe kugira ngo bahakane ko Abanyamulenge nta jenoside bahakoreye. Barahari aho abantu bagenda gushaka kugira ngo uzavuga ngo ni ibibazo byabaye hagati y'Abanyamulenge n'abahinzi, bamwe boneshereje abandi bigenda bigira ibibazo, bararwana, hari ibintu by'intambara. Undi naho ngo Kongo abantu bose ko baricwa, ngo kubera iki ngo Abanyamulenge no kuvuga bonyine. Twemere ko hari n'abandi bapfa muri Kongo, ariko abapfa bazira ko uko bari uko basa ni Abanyamulenge bonyine, ni Abatutsi bonyine. Abandi batari Abatutsi bashobora gupfa kubera intambara yabaye iwabo, isasu rikamugoha agapfa, ariko abapfa bazira uko baremwe ni Abanyamulenge n'Abatutsi bonyine. Mwumvise ikintu gitangaje cyo gupfobya no guhakana jenoside ikorerwa Abanyamulenge. Ejo bundi Patrick Muyanja yavuze ngo bagende muzifate selfie ko muri kumwe n'Abanyamulenge, ngo nimara muzerekane ko nta kibazo bafite. Ibyo ni ibikorwa byo gupfobya jenoside turimo dukorera uyu munsi. Rero ndafashe umwanya muremure agira ngo babwire ko ibyaha dukorerwa kandi twagiye dukorerwa buri gihe icyaha cya jenoside,
icyaha kidasaza kizakurikiranwa umunsi n'umugera. Ariko uhaguruke twese, ni ibintu bibiri: turwanye abapfobya jenoside ikorerwa Abanyamulenge n'Abatutsi, ariko kugira ngo tuzabashe kubona imbaraga. Hari umubyeyi wavuze ngo mu Rwanda ngo bazaba abamera hano ngo bazikura bakazijyana iriya, nuko bafite imbaraga ubwabo. Iyo dushakamo imbaraga ngo dukomere, tugire imbaraga zacu zizatuma ari Amerika izidusaba, ari Buraya baze badusaba, ibihugu bya Afurika bize bidusaba, ntabwo tuzigira tubona ubutabera, kubera ko ubutabera bwacu cyangwa ubutabera mpuzamahanga ni ubutabera bushingiye ahanini ku nyungu. Procureur wa ICC ntabwo ayobewe ko twakoreye ibyaha, procureur wo mu bihugu bitandukanye biba biyobewe, nasi yose biyobewe, ariko kubera iki batabikora? Nuko bazi ko turi abanyantege nkeya, nuko bazi ko nta nyungu badutezeho. Ariko tureke dushake izatuma badushakamo inyungu, izatuma babona ko dukomeye, ubutabera tuzabuberaho. Murakoze. Yihuta cyane, arakagura, arangije kukagura bukeye agaparika nabi karatwara. Kuko ndarangije, iyo niyo nkuru yaha y'urugenzi muzi tuvuyemo muri uwo mugani, muhite mwumva amakuru yose. Noneho aragenda karatwara, karangije gutwarwa babandi bakoresha amaboti muri rya joro, mu majoro manini cyangwa se n'amaboti manini, baza kugasanga iyo barangije baragafata, baragafata kanani kakabato cyangwa se kakaboti ha wa mwana w'umukire, baragafata baragapakira barakazana, barangije baza kukamuha. Ngo amara aravuga gutya ngo ni nacyo nshatse kubabwira, aravuga ngo this boat is mine twice. Aka kaboti nakanje inshuro zibiri. Noneho uwo mugabo ni Boniface aravuga ngo Yesu nawe ni uwacu inshuro zibiri. Twamuhawe umunsi avuka, arangije gupfa dusa n'abihebye ngo azuke abo wacu bwa kabiri. Kongo ni yacu inshuro zibiri. Muzobyange, muzobyemere, muzobikunde, muzobihakane, Kongo ni yacu kandi apana inshuro zibiri. Kubera iki? Bayitwirukanyemo bazi ngo turashize. Ejo bundi twayigeze mukazuga ngo iyo bakure kujyame hasi cyangwa se uve mu modoka ujyame hasi. Ndashimira inshuti n'abavandimwe Perezida Pasi, simureka kumushimira, niwe wari uyoboye igikundi cyacu, nahaguruka mukomere amashyi, Imana imuhungisha mu bwinshi cyane. Hari umutwaro mugomba kwikorera. Nimba mushaka ko ibi bihagarara, nimba mushaka ko ibi bivaho, nimba mushaka ko aya marira ahagarara, wishireho umutwaro, wishireho umutwaro. Alice Kibibi muramuzi mwese, yaravuze ngo bimuteye isoni kuko ngo tuzadutanga $70 muri mahoro na 50 mu Rwanda shaka. Abandi bantu babayeho muri ubu buryo, bahaye bakunda igihugu bakitangira igihugu muri ubu buryo. Bene da, Imana bahumugisha mwitange kabitanze, kuko nimudakora ibyo ngibyo mbabwira kandi ukababaje, nimudakora ibyo witegure cyane kuzogira abasengereza abantu babashe, witegure kuzogira abasengereza abantu bababeme, witegure kuzogira abuzukuru baso babashe cyangwa babanyinga bakaja mu byo hanze. Uyu munsi nibo igihugu giteze mu butabazi, uko ndabivuze, nibo ari muri bamwe bayoboye igikundi gihaye gitabara igihugu. Imana ibahumugisha, murakoze, mwiha agaciro, mureke duhaguruke muve mu marira, ta pole dukore ibyo tugomba gukora, ibyo dushobora gukora. Imana ibahumugisha. Arakoze cyane. Twasabye abantu kudataha, ntituratinda kandi turava hano saa moya. Mwihangane, dusigaje abantu 2 gusa. Mu rwego rwo kwanga ibyo batubwiye umwijima, hari kendozi babahaye cyangwa ubujura mere neza. Uyu munsi turi ku rupfu rw'abantu benshi. Vuze ko mu Bibogobogo bavuze abanyabibogobogo, sinahaguruka si iwacu, napfushije mwene mama, niho mwokumva ukuntu binyegereye. Umudamu w'umugabo bitaga Sebikabu, bapfuye ari 5 mu muryango wa Sebikabu. Urya mudamu wiwe
ni mushiki wanjye. Murumva, niba tuvuga ihungabana tukavuga trauma, hari abantu botekereza ngo hari abo byabayeho bandi. Umunyamurenge wese dufite igikomere, waba uri uwo mu Rurambo, waba uri uwa hehe. Jenoside yose hayikorwa mu biki hayikorerwamo harimo amaraso yacu, harimo abavandimwe bacu. Ikindi ntabwo ari imibare y'abantu. Numvishije mu Gatumba hapfuye abantu 166. Ntabwo ari imibare dutekereza gusa, turatekereza abasore bagombye kuba ari abagabo, turatekereza abagabo bagombye kuba ari abashumba n'ubu bayoboye amakanisa. Ntabwo dutekereza ngo hapfuye abantu 330 n'abantu. It's not just the numbers, ni abavandimwe, ni amaraso, ni DNA yacu, ni abacu bapfuye kandi bazize gusa kubera ko uko basa. Mu yandi magambo, mwese mwari mubereye gupfa kubera bariya ariko batekereza. Iyo uja kuhaba nta gita uba warapfuye cyangwa se ukaba uri casualty, ukaba warakomeretse, kuko nta kindi bazize babitubwiye. Mu Gatumba jewe ndatekereza mu rwego rwa evenement traumatiza cyangwa se ikintu gitraumatiza umuntu. Abantu bari saa 4 nijoro bagiye kuryama, bamaze gusenga wenda, ariko abaje kubica baririmba bihindura isura. Iyo memoire, icyo kintu ni ikibazo. Ni ukuvuga ngo Abanyamurenge dukeneye ubutabazi bujanye cyane cyane n'imitekerereze ya muntu. Dufite za behavior hano hanze, dufite za comportement, dufite abantu bitwara nabi ahari kubera ibibazo byagiye biba mu rwego rutandukanye, kandi uko twese hano mu buryo bumwe cyangwa ubundi dufite ihungabana. Hari icyo bita flashback memories. Umuntu wese aratekereza ngo ndibuka wa munsi, bikaza twakora iki, twamufasha iki, twakwibaza icyo kibazo. Umuntu wabonye umuhini, wabonye umupanga, wabonye amasasu, wabonye abantu bicwa cyangwa se abantu bakarigita, n'ubundi tukaba tuzi iyo batari. Ariko noneho tunibaza ikindi, mwageze mu Gatumba abantu bose barashinguye. Hari abantu bagiye kwa muganga bakomeretse, tibashingura babo batandukanye mu buryo bw'akavuyo. Umuntu yarahunze aje mu gitaro cyangwa se arakomereka araremba, ubundi arapfa, ngo agaruke ntiyanamushingura, ntiyamenya n'ibyabaye. Ibyo kuri ngewe nawe tubitekereze, tuvuga ngo kwibuka mubyumve muri ubwo buryo. Hari ibintu bikeya shaka kuvugaho kugira ngo ntaza kubatindira. Twabaye ibikambwe nk'Abanyamurenge, gutabara niba hari imigisha abantu bazagusengera n'abandi ku rugamba n'abana bari muri Kenya, n'umugisha wo gufasha abo bantu. Umushinga uri mu maboko y'abashumba, bose turabashimira, n'Imana ibahe umugisha.